Memang macam ni ke sikap orang dekat Indonesia ni? Cikgu ni 2 hari ni dah, berapa hari ni dah di Indonesia, semalam di Bandung dan hari tu di Bandung, hari ni cikgu di Jakarta dan esok cikgu masih di Jakarta juga. Apa sikap diorang lembut sangat, sopan santun, tata susila, customer service yang on the top. Ya Allah, di kemana-mana kita pergi, kita pula rasa segan kalau kita nak tunjukkan muka macam ni. Kita kena tahu dah ni bila kita kat sini. Sebab dia orang mana-mana tempat pun semua always smile dan bercakap lemah lembut, sopan santun. Kita ingat orang kita dah paling okey dah, tapi dekat sini ya Allah, on the top. Dia macam berkali-kali ganda. Dekat seluruh negara ni ibaratkan macam semua tempat hotel. Kan dekat hotel kita selalu tengok orang senyum-senyum, customer service dia, hospitality dia on the top kan. Tapi kat sini dekat luar pun macam tu. Sampai kan cikgu pergi ke restoran, ada restoran tu kalau dekat Malaysia lah, kalau cikgu pergi dekat restoran, bila cikgu pergi dekat restoran, kalau lambat order apa ni, nak ambil order, kita marah tau. Kita akan rasa macam kenapa lambat sangat, kita rasa nak komplain. Adalah muka-muka yang akan kita tunjukkan. Terima kasih sekali lagi. Adalah muka yang akan kita tunjuk tu kan, muka stres kan. Tapi dekat sini kita nak marah pun segan sebab dia orang baik sangat. Dia datang tu dengan lemah lembut. Dia memang membuatkan kita rasa tak jadi nak negatif. Semuanya positivity yang kita spread, yang mereka spread sebenarnya. Kita pun terpaksa ikut apa mereka punya situation juga dekat sini. So, siapa anak-anak murid cikgu yang pernah pergi Jakarta, Indonesia, yang pernah pergi Bandung, ada tak awak merasai pengalaman yang sama? Kalau ada, sila komen dekat bawah. Dan by the way, jangan lupa follow account cikgu untuk banyak lagi positivity yang cikgu spread kepada awak. And when you go to a restaurant, they start playing with the kids. And for us, it's not normal because when you go to a restaurant in the Netherlands, they look a little bit to the kids like. I'm so happy you're saying this because I'm always telling the people who watch this channel that the people in Indonesia are so big-hearted, always taking care of each other. For sure. It's such a big difference, right? Yeah, when you go to a restaurant or anywhere, like they are really open and they look to the kids and they always start playing. And even though in a restaurant, like the waiters, sometimes I go to a restaurant, they play football with my son. Like I said, but you don't have to work. No, he's working. I said, okay, yeah. And no, but they're like what you said, like they're big-hearted and really kind people, and we witness it everywhere, like everywhere in Indonesia. If you go to Jakarta, also if you go to Surabaya or to Bali or to, it's everywhere. So that's also a big thing that we love it so much in Indonesia. Kepada orang Indonesia, tolonglah jangan baik sangat. Guys, ni aku dah pergi Indonesia 2 kali dah. I've been to China before, I've been to Thailand, I've been to Vietnam, I've been to Korea. Sumpah guys, tak ada customer service ataupun orang-orang macam rakyat dia yang baik macam dekat Indonesia. Faham tak? Baik itu macam dorang layan dengan bagus, dorang tak tahulah, faham tak, dorang buat kita rasa welcome macam tu. Dengan senyuman dia, dekat toilet pun dorang tunggu dia macam, silakan mas. Sumpah guys, I've been there twice. Aku ingatkan kali pertama aku pergi, dia macam bernasib baik lah jumpa orang yang baik-baik. Tapi kali kedua guys, kita orang punya driver, orang-orang pergi tempat makan, semuanya baik-baik guys. Ya Allah, nak pindah lah Aish. Okay, lepas tu aku pergi Bandung dulu, lepas tu Jakarta. Kalau korang nak cari bini, nak cari isteri, pergi Indonesia guys. Tak tipu guys, serius. Cantik mulu anjir. Okay, tu je lah. Tapi I would recommend to go to Indonesia. Aku tak pernah pergi Bali lah, sebab Bali tu macam tempat orang putih macam tu. So kalau so far aku pergi Jakarta, pergi Bandung 2 kali. So far I had such a good experience. 9 out of 10 orang yang korang jumpa confirm dia layan korang dengan baik. Faham tak? Tak adalah kalau dekat sini, kalau cashier tu macam ini berapa? Tu RM2. Diorang tak macam tu. Diorang macam bisa ditolong apa ya mas? Macam tu.
Lepas tu senang lah. I would recommend you guys to go to Indonesia. Nak pergi lagi lah.